Komvebûna Kurdayê li cihê hêrişa sala 2013 ya Parîs û kuştina sê xanimên siyasetvanên Bakur. Her sê qurbaniyên berê 10 salan digel her sê kuştiyên 23 2022 mîna hevsenger û berdewamîdana yek rêbazê li vê derê dihêne bi bîranî. Xwepêşanderên Kurd yên bi piranî ji Bakurê Kurdistanê ne daxwaz dikin dezgehên dadeyên Fransa bi hûrî rasteqîne û zû lêkolîna digel hêrişkarî encam bide. Gotebêja Encûmena Demokratîk ya Kurdan li Fransa helwestên Fransayên li hemberî Kurdan bi erênî dizanît lê ew hîn Tirkiya bi gunehbar dizanîtin. Fransa yek ji dewletên ku bi rastî bi têkiliyê xwe da yê dîplomatîk û yê însanî ji bo Kurdan gelek milan da pozîsyonek erenî wî heye. Ama em viya jî dizanin Fransa di heman demê da ciyê ku her sê hevalên me nehê çileya 2013 hatin qetil kirine û heman demê da 23 vê mehê hatin qetil kirine. Parîs bûye êdî navendek operasyonên siyasî li hember Kurdan. En di ferqiyeta wî dane. Ama eger istihbarata Fransa di vê milê da, di hêla parastin da, di hêla pozîsyon girtin li hember van êrişên dewleta Tirk da eger misoger bibe, van tiştana çênabin. Em viya jî pir baş dizanin. Li kolana hêriş hatiye kirin çend gulên bi tinê li pêşiya sertiraşxaneyê hatîne danan û li pêşiya navenda Ehmed Kaya hejmareke Kurdan sekinîne. Di nav navendê da xemgînî û matemgêran heye. Hawniştîmanî serxweşiyê li hevziman û hevbîrên xwe dikin. Li pêşiya navendê Muradî dibînim. Gencekî Kurdê hatnûçûna wî ya berdewam ya evê navenda Kurdên Bakur heye. 30 salin li Fransa dijît. Ew dibêjît Fransa em neparastîne û pirsyar ev ye ji niha ve dê me parêzît yan ne. En tout cas, en ce moment, on n'a pas eu de message de la France nous disant حتی نها ما تو پاراستنک جالی دولت فرانسه و نبوده. ایروجی اف کمکجیه بوده پرسکن دولتی. الباکور با شور و روزاوا و روزلات درکتیه. پرسیار اوه فرانسه دکارمه به پاریزه. بکوژه اوان هر سه هانشتیمانیان کرد لگوری میدیای فرانسه گوتیه. کردان با شر داعش نگریه. لجه داعش جناف بربا اوین کم کرینه د کامپان دا لو ما من هریشی کردان گریه. لیکولین الگل هریشکار اوی ناوندا کردان و هر دو جهندن د قوناغن دست بکدایه. خمگینی و ماتمگران کردان لوی داره لناوندا احمد کایا یا کلتوری بردوامه و ایدی بوی ویزگه جبو هر کسی که هفسوزیه لگل قربانین ایرشا روژا اینی بخوازیتن در ببریتن جبو دانانا مومکه یان گلکه یان جی پیشکش کرنا سرساخیه آراسته یا اوی ناونده دگرید. زناشینو روداو پاریس